Halo guys, wah ini anak-anak pada ngapain nih guys? Kamu tahu nggak guys? Hitung cepat sempoa guys. Nah ini dia guys. Nah dengan memakai sempoa nanti kita bisa hitung cepat guys. Itu bonusnya guys. Nah ini juga ada tanpa sempoa guys. Nanti sempoanya udah dibayang ya guys ya. Wah ini anak-anak berhitung dengan bayang ya guys ya. Jadi udah diajarkan guys bayangan guys. Jadi sudah tanpa sempoa guys, tapi nanti tetap dilatih dengan sempoa juga ya guys. Jadi nanti saat mereka sudah lepas sempoa, mereka sudah bisa berhitung cepat dengan bayang. Yeay. Oke guys, sedikit pengetahuan tentang sempoa ya guys. Dan setelah ini kita akan mencari ondel-ondel guys. Oke guys, cekidot. Saksikan terus guys sampai kita ketemu ondel-ondel guys. Oke. Wah, oke guys, ini ada kereta guys. Wah, kita bisa naik kereta guys. Turun dulu guys. Aduh, bocil jatuh guys. Oke guys, kita mau cari ondel-ondel nih guys di sini guys. Oke guys, dimanakah ondel-ondel guys? Oke, kita saksikan terus deh guys. Kita cari ondel-ondel cantik menari guys. Cekidot. Oke guys, di sini banyak banget guys kereta guys. Bisa ngomong bocil guys di sini guys. Wah, banyak tukang mainan, tukang makanan guys di sini juga semua banyak guys, mantul banget guys. Wah, pokoknya anak-anak kalau dibawa ke sini guys, minta macam-macam guys karena semuanya ada di sini guys. Wah, mantul nih guys. Sambal dulu guys. Mana nih ondel-ondelnya guys? Belum datang guys. Waduh, kita cari guys. Mungkin sebentar lagi guys dia datang guys. Oke guys, ini kita lihat kereta sedang menunggu para penumpang guys. Wah, di sana juga ada guys, kereta juga guys, menunggu penumpang juga guys. Banyak sekali orang-orang guys. Oke guys, mumpung hari weekend nih guys, pada ngomong bocil guys. Lihat guys. Sayang anak guys, mantul. Wah, ada badut guys. Wah, ini juga ada tukang makanan guys. Aduh, ini dia ondel-ondelnya guys, sedang menari guys. Oke guys, ada badut juga guys. Kita kolaborasi guys bareng ondel-ondel dan badut kelinci guys. Oke guys, cekidot, menari terus ondel-ondel, mantul. Wah, ada badut Naruto juga guys. Waduh, mantap nih guys, kolaborasinya kita lengkap guys. Badut Naruto guys, banyak gaya guys. Wadidaw, bawa balon guys. Wah, asik guys. Wah, kita nyanyi dulu guys. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dar. Sangat kacau, balonku tinggal 4. Ku pegang erat-erat, Naruto. Oke. Pegang erat-erat guys. Oke guys. Wah, waduh cantik sekali guys ondel-ondelnya menarinya guys. Wah, berputar-putar, romantis sekali bergandengan guys. Wah, mantul. Oke guys, ada bocil guys. Wah, dia dapat rambut ondel-ondel guys. Wah, bocil happy ya bocil ya. Wah, ada yang dapat balon juga lagi tes guys sama Naruto guys. Oke, wah ada yang tes sama kelinci juga guys. Waduh,
bocilnya happy banget guys. Ketemu badut-badut lucu guys, ketemu ondel-ondel cantik dan lucu. Wah, pokoknya happy banget nih guys. Bocil-bocil di sini guys, mantul. Wah, bener kan, balonnya tinggal 4 guys. Itu Naruto guys. Ya, tadi meledak satu ya guys. Oke guys, menari terus Naruto, ondel-ondel, badut, kelinci. Wah, semuanya banyak gaya guys, mantul. Semangat terus jogetnya nih Naruto guys, sama ondel-ondel guys, mantul banget nih guys. Wah, waduh gayanya banget guys, segala nungging guys Naruto guys. Waduh, mantul nih guys. Waduh, dia nungging lagi guys. Waduh, ngapain tuh guys dia? Waduh, keluar masuk guys kentutnya guys. Wadidaw, wadidaw. Ya. Waduh guys, aduh diseruduk guys sama Naruto guys, ondel-ondelnya. Waduh, kacau. Ya. belum capek-capek guys, dia guys masih nari terus guys. Wah, ondel-ondelnya guys sudah capek guys, dia ganti orang dulu guys. Waduh, mantul nih guys, nanti ganti orang lebih lincah lagi guys, nanti guys jogetnya guys. Wadidaw, mantul nih guys. Oke, joget terus. Guys, wah sampai di sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys. See you